I Goma hagiye kujya hakoreshwa ifaranga ryo mu Rwanda. Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri kugenda gicikamo kabiri mu buryo bugaragara, dore ko nko muri Kivu leta yamaze gufata umwanzuro wo gufunga amabanki burundu, ari nako ubukungu buhatikirira. Ikinyamakuru Actualité du Sud gikorera muri Kongo cyatangaje ko imwe mu miryango ikorera mu burasirazuba bwa Kongo nka RVA n'indi itandukanye, cyane cyane abakorera i Goma, batangaje ko bagowe no kubona amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi kuko nta koranabuhanga riri muri uyu mujyi. Abaturage basabye ubuyobozi bushya bwa Goma buyobowe na M23 ko abemerera hagatangira gukoreshwa amafaranga yo mu Rwanda mu mujyi wa Goma, by'umwihariko uburyo bwa mobile money, kuko kubona amafaranga aturutse Kinshasa bisigaye bibatwara igihe kinini bigatuma babaho nabi. Sabo gusa n'abaturage bo muri za Kivu zombi, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Epfo muri rusange, ibyo bibazo barabifite, yaba Goma na Bukavu. Niyo mpamvu biri guhabwa amahirwe ko kuba hashoboka amafaranga y'u Rwanda yatangira kwemererwa muri iyi mijyi yombi, mu gihe banki ya M23 Bank of Kivu itaratangira gukora. Ibi bisabwe n'ubundi mu gihe bivuga ko abakire bose b'Igoma kuva kera batajya baraza amafaranga yabo muri Kongo, ahubwo bazaga kuyabitsa mu Rwanda i Rubavu kubera kutizera umutekano w'iwabo. Hari kwibazwa rero niba leta y'u Rwanda izemerera aba banyekongo gukoresha amafaranga yarwo mu buryo bwemewe n'amategeko. Bamwe bati nta kibazo, u Rwanda ruzabyemera kuko umubano w'u Rwanda na M23 ubanye neza. Abandi bati u Rwanda rwaba rwikururiye akarambaraye kuko byahita bigaragara neza ko BNR ariyo banki y'u Rwanda yaba itera inkunga M23. Ibi biri kuvugwa mu gihe kuri uyu wa mbere Perezida w'u Rwanda yakiriye umuyobozi wa banki y'isi uri mu ruzinduko mu bihugu birimo u Rwanda, Kenya, Somalia na Uganda, Kimiao Fan, baganira ku bufatanye busanzwe hagati y'impande zombi. Ngayo nguko rero amakuru aturuka mu binyamakuru bitandukanye avuga ko ya mafaranga y'u Rwanda agiye kwifashishwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu gace M23 yafashe, kubera ko abaturage ubu bari kugorwa no kubona amafaranga aturutse i Kinshasa. Murakoze rero gukurikira aya makuru, mwari kumwe nanjye Mombasa, mugire ibihe byiza. Bye bye.